भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय सांस्कृतिक विनिमयर लक्ष्यरे आरम्भ करा देशजोड़ा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियाনৰ অধীনত বিজেপিৰ থানে জিলাৰ সভাপতি আৰু বিধায়ক শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰী নিৰঞ্জন ডাভখাৰেজীৰ মূল্যৱান নিৰ্দেশনাত 2022 চনৰ 2 ডিচেম্বৰৰ দিনা অসম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উৎসৱ প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি ডক্টৰ কাশীনাথ ঘানেকৰ নাট্যগৃহত আবেলি 5 বজাৰ পৰা উদযাপন কৰা হয়। स्वागत करते आणि मनापासून आभार मानते की त्यांच्यामुळे आज सुंदर कार्यक्रम इथे आम्ही उभा केला आहे। भारतीय जनता पक्षाचे ठाणे शहर अध्यक्ष माननीय श्री निरंजन डावखरे साहेब इथे आलेले आहेत। অসম দিৱসৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এই মহান মঞ্চত বিজেপিৰ সকলো সন্মানীয় আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল নিৰঞ্জন দেৱখাৰে এমএলএ আৰু সভাপতি বিজেপি থানে, শ্ৰীযুত সঞ্জয় কেলকাৰ বিজেপি এমএলএ থানে চিটি, শ্ৰীযুত সন্দীপ লেলে বিজেপি সেক্ৰেটাৰী মহাৰাষ্ট্ৰ, অধিবক্তা মাধৱী নায়ক সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল মহাৰাষ্ট্ৰ, শ্ৰীযুত মনোহৰ ডামৰে কাৰ্যকাৰী সহায়ক আৰু গ্ৰুপ লিডাৰ বিজেপি, শ্ৰী সতীশ নাইকম অৰ্গেনাইজাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, শ্ৰীযুত মনোহৰ সুগাদাৰে সেক্ৰেটাৰী বিজেপি থানে চিটি, শ্ৰীযুত ৰাজেশ যাদৱ উপসভাপতি বিজেপি থানে চিটি আৰু ৰজুতা শুক্লিকাৰ দেশপাণ্ডে কোঅৰ্গানাইজাৰ ইভেন্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ বিজেপি থানে চিটি বিধানসভা আদি সকল উপস্থিত থাকি অসমীয়া কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি অপূৰ্ব পৰিবেশন উপভোগ কৰে। संस्था के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने उपस्थित भाई और बहन, सर्वप्रथम मैं आसाम दिन के उपलक्ष्य में आपको सबको बधाई देता हूँ। इनको मालूम नहीं था गुवाहाटी, उनको भी मालूम हो गया है क्योंकि सरकार जब बदली हो गई तो गुवाहाटी को फिर जाके आए। तो आसाम की जो ताकत है वो इतनी है कि कामाख्या माता का दर्शन लेके फिर एक बार यहाँ पे महाराष्ट्र का विकास करने के लिए हमारे सभी लोग वहाँ से यहाँ पर आए। ये अलग अलग जो हमारे राज्य है, लेकिन हमारा जो आचार विचार है, हमारा कल्चर है, पूरे देश का एक विविधता में एकता जिसे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है कि हम सभी जन एक कुटुंब है। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं तो भारत की एकता और अखंडता रखने के लिए मूल ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, उसका उद्देश्य इस प्रोग्राम के माध्यम से हम निश्चित साथ कर रहे हैं। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক প্ৰতিফলিত কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিত গগনা মুম্বাইয়ে অসমৰ লোকসংগীত, লোকনৃত্য, বিহুগীত আৰু নৃত্য দশাৱতাৰ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আদি পৰিৱেশন কৰে। Gagana, a Assamese people association in Mumbai. It's a non-political, non-profit, charitable, educational and socio-cultural organization to promote Assamese by educating and seminars discussing about a literary workshop, etc. To cooperate and collaborate with the other organization, with the common or similar interest for closer social relationships. We people are performing in front of you a very, very beautiful Bihu dance by Sarni Gogoi and Mamoni Dutta. I would like to call up on the stage Mr. Hriday Kashyap for District of Parur. তুমি যদি ব্রহ্মার পুত্র হে পিতৃত্ব তেরে
উন্মত্ত ধৰাৰে উৰুকে দৰে অনা শয্যাকে আলিংগন কৰা ভীষ্মৰূপী অজস্ৰ বীৰ জগাই নোতোলা কিয় বিস্তীৰ্ণতাৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ ইহঁতে নীৰৱে বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ Now we are going to present in front of you a Satriya Nitra, that is a dance form. Dasavatar dance by Dr. Dhriti Noyana Daspora. Dasha means 10 and Avatar means incarnation. God Vishnu incarnates on earth from time to time to eradicate evil forces and to restore dharma and literally and worthy from the cycle of the life and death. So here we are going to represent in front of you a Satya Nitya, that is Dasavatar by Dr. Dhriti Noyana Daspora. Assamese People's Association, Sadhana, के पदाधिकारी and Secretary Mr. मधुर जमपुरा, आपका मंच पर स्वागत है। भाइयों बहनों, विविधता में एकता रखने वाले अपने भारत में एक दूसरे प्रांतों के प्रति विद्वेष या दुश्मन की भावना न होते हुए हम आपस में एक ही माता के सब बेटे हैं, एक दूसरे के भाई हैं। भले हमारी भाषाएं अलग हो, हमारी थोड़ी सी कल्चर या कल्चर को सादर करने का तरीका अलग हो, लेकिन हमारे मूल पुरुष, हमारे भगवान सब एक ही है और हमें एकता से रहना चाहिए। You guys are all from the land of rising sun. And you are sitting just below the rising sun. It is a full-blown sun. So that is the theme of our federation, the source of energy, सूर्यदेव। देखिए जैसे हमारे शिवाजी महाराज यहाँ पर है, वैसे ही आपके लाचित बरफुकन, he was a big hero of our country. I am saying of our country and not only your state.
We all know about Assam, Mizoram and all that. But we rarely have this kind of functions where we all come together. And that is Assamese People Association के हेमंत जी भूया, श्री बोरा जी, आज सच में ये प्रोग्राम आयोजित करते हुए हमें दिल से आनंद हो रहा है। ये एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने किया है। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं तो भारत की एकता और अखंडता रखने के लिए मूल ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, उसका उद्देश्य इस प्रोग्राम के माध्यम से हम निश्चित साथ कर रहे हैं। আৰু বৰ্তমান কাৰ্যকৰী সমিতিৰ উপসভাপতি হেমন্ত ভূঞা আৰু উদিতা ভট্টাচাৰ্য, সাধাৰণ সম্পাদক মাধুৰ্য নাৰায়ণ বৰা আৰু কোষাধ্যক্ষ প্ৰভাত লহকৰক একোটিকৈ ফুলৰ তোৰাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। এই অনুষ্ঠানৰ বিস্তাৰিত প্ৰতিবেদন, ফটো আৰু সকলো নথিপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত জমা দিয়া হয়। এই অসম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিত ভাগ লোৱা গগনাৰ সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে একোখনকৈ মানপত্ৰ বিজেপিৰ থানে সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয়। Congratulations, Gagana organization, for your support and cooperation. जोरदार तालियां Assamese People Association Gagana बीजेपी थाने शहर की ओर से हम गगना का यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम कभी आने वाले हैं। বিজেপি থানে জিলাৰ সভাপতি আৰু বিধায়ক শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰী নিৰঞ্জন দাওখাৰে জীয়ে অসম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই মঞ্চতে গগনা মুম্বাইলৈ এখনি মানপত্ৰ প্ৰদান কৰি গগনাৰ মান বঢ়ায়। भारतीय जनता पार्टी थाने शहर की ओर से हम गगना के पदाधिकारियों को यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर हेमंत भूया, वाइस प्रेसिडेंट गगना ऑर्गेनाइजेशन। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज जो सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं वो गगना की ओर से है। मिसेस उदिता भट्टाचार्य, वाइस प्रेसिडेंट गगना। मिस्टर मधुर्जा नारायण बोरा, सेक्रेटरी गगना। आज का ये कार्यक्रम सफल करने के पीछे मिस्टर बोरा का बहुत बड़ा सहकार्य रहा है। उन्होंने ये सारा कार्यक्रम कोऑर्डिनेट किया है। जोरदार तालियां मिस्टर बोरा के लिए। मिस्टर प्रभात लाहकर, ट्रेजरर। সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পদক্ষেপৰ বাবে মঞ্চত উপস্থিত সন্মানীয় পদধাৰী তথা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক গগনা মুম্বাইৰ তৰফৰ পৰা একোখনিকৈ ফুলাম গামোচা আৰু ফুলৰ তোৰাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। গগনা মুম্বাইৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ শ্ৰীযুত হেমন্ত ভূঞা, উদিতা ভট্টাচাৰ্য, মাধুৰ্য নাৰায়ণ বৰা, প্ৰভাত লহকৰ, কুহেলিকা বৰা আৰু সীমা চক্ৰৱৰ্তীয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনায়। विसरा साऱ्या अस्पर्धा, विसरा साऱ्या वेदना, विसरा सारे धर्मबंध आणि त्यांच्या वासना। या घडीला बांधवांनो ही हृदयी भावना, या जपूया अभिमानाने संस्कृतीच्या पाऊल खुणा, संस्कृतीच्या पाऊल खुणा। आपल्या सर्वात उपस्थित असलेले आपले आदरणीय माननीय संजयजी केळकर, आमदार भाजप ठाणे यांचे स्वागत श्री हेमंत भूया। माननीय निरंजन दावखरे, आमदार ठाणे शहर यांचे स्वागत माधुर्य बोरा। माननीय संदीपजी लेरे, भाजपा सेक्रेटरी महाराष्ट्र यांचे स्वागत माननीय उदिता भट्टाचार्य, उपाध्यक्ष गगना। श्री मनोहर डोले, कॉर्पोरेटर ग्रुप लीडर भाजपा।
মাত্ৰ 9 দিনৰ ভিতৰত এই অনুষ্ঠানটি সম্ভৱ কৰাত গগনা মেনেজমেণ্ট টীম আৰু বিজেপিৰ কোঅৰ্ডিনেটৰক শ্ৰীমতী ৰজিতা শুক্লিকাৰ দেশপাণ্ডেক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। লগতে এই অনুষ্ঠানটি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত গগনা মুম্বাইক ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যকৰী তোলাৰ বাবে বিজেপিৰ থানে চহৰৰ বিধানসভাৰ শ্ৰীযুতা ৰজিতা শুক্লিকাৰ দেশপাণ্ডেয়ে গগনা মুম্বাইৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী মাধুৰ্যনাৰায়ণ বৰাক মঞ্চত ধন্যবাদ আৰু শলাগ জনায় আৰু লগতে গগনাৰ সমূহ কলা কুশলী আৰু অনুষ্ঠানিত উপস্থিত থকা ৰাইজক সম্বোধি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। গগনা মুম্বাইৰ কলা কুশলীয়ে মাত্ৰ 8 দিনত নিজকে সাজু কৰি এই অনুষ্ঠানটি প্ৰকৃতাৰ্থত সফল কৰাৰ বাবে গগনা মুম্বাইৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদেৰে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। অনুষ্ঠানটিত ইংৰাজীত আন্ধাৰৰ বাবে শ্ৰীমতী জুৰি লস্কৰক, শ্ৰীমতী শৰ্মী গগৈ আৰু মাৰাঠীৰ বাবে শ্ৰীমতী ৰূপা ভূঞাক ধন্যবাদেৰে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। শ্ৰীমতী শৰ্মী গগৈ আৰু শ্ৰীমতী মামণি দত্তই বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে, হৃদয় কাশ্যপে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে, ডক্টৰ ধৃতি নয়না দাস বৰাই দশাৱতাৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে, ঋষভ বৰচেতিয়াই বিষ্ণুৰাভাৰ গীত আৰু এটি বিহু গীত পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে, এটি বিহু জুৰি লস্কৰ আৰু পুষ্পাঞ্জলি শৰ্মা পাঠকে পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ হিন্দী গীত এটি পৰিস্মিতা কাশ্যপে পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। অৱশেষত এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা গগনাৰ সমূহ ৰাইজ আৰু বিজেপিৰ সমূহ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালো। উল্লেখ্য যে গগনা আছামিজ পিপলছ এছ'চিয়েশ্যনে এইদৰেই জন্মলগ্নৰে পৰা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আহিছে বুলি গগনাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাধুৰ্যনাৰায়ণ বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। সুদূৰ মুম্বাইত থাকিও অন্তৰাত্মাত মাতৃভূমি অসমক কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা গগনাৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছো। জয়তু গগনা আছামিজ পিপলছ এছ'চিয়েশ্যন, জয় আই অসম।